Эки шупту Забайкальский крайда низик байыр мен могойтой кожунун төвү могойтой деп суурда мындык чараш хүрээни тыттырып көргүзер деп одоптур мен. Тыка чараш черде бо чон бедигештерге тургузуп алыр хүрээлерин ондура көргө тыка чараш бүтүн суур көстүп турар болур. Жангаш мен билам класста жыгылыңар. Бо мындык бедик черде тыка хой хүртүлерлик чараш хүрээже көдүлүп бар жыдыр биз. Мындык бедик черде тыка чараш база бир кайгамчык хүрээ. Кожунун чанда Агинская деп хорой бар. Ол хоройнун хүрээсинже кирбейин мен. Турар жери азыр Скай солун. Ажылдак бак башан бичи бо хүрээни көрүптөр деш келдибиз. Мындык агарлаңнары бизди уткуп турар. Тыка хойкөөгө бугалар бар болду. Улус чемгерип тура хээрлик кирген кишини эле манап уткуп турар. Толганып таалыңар амбир. Буряттарының мындай хүрээлеринде улуу хүртүлери онзагай болуп тур. Артында мындык улуу ак салды кырганачай база бир улуу бар. Чараш чүйлү бамындык пажың бар. Шил соңгаларлык ол беттинде анда чечектерлик болур журду. Улан удеде Римпоче бакшада база чечектерлик ындык баардык бар. Кылык бааны базадыкка чараш. Мында от салыр. Мындык Языты мелегейнин ол кырын. Мындык улуу кырында арзылаң бе азы өтпе. Мон ажыткаш от салыр. Языты мелегей улуу дейр бе. Тускай чараштыр. Жангаш моң биле көргүзүүм тоозулду. Эки турасылар, байырлык.